Long ke do state dispensary Dr. Keso Lang Lipin hem tot lun pen nongnam ke ding pu akoy ke klang. Difu Town Committee pen Difu Lang Roy ke pang thir Japan saya mo ke ding. Rong Udalong Nach Jogia Hampang Pen Ningkan Kep Arta o Somarpan Upanayan Kipi. Kardom Ada Biurtalong Pen Nilivilban Krupi Non Biurtang Tan Pen Arjik Tha West Caribbean Long Kolongwa Long Kido Kolongwa State Dispensary a Dr. Kesulang Lipin Hem Tot Lun Pen Jiklo Jonwang Nong Nam Mate Dormha Kedeng Pusi Akoy Ke Klang Biurta Katni Salong Nang Palim Sorkar pen aron ki biya tengke keso ke lang kimia doktor atum rong hospital long ningkani si dusi selang nangji bonta West Caribbean long kolonga long kedo kolonga state dispensary doctor Padma Sangma ke sorkar phat lang plot son si theklong Dr. Sangma kolonga state dispensary long amende thabde rapi alang li dispensary long bangwe lapen hem top lung sia chiklu jonwang anong nam mate dormhan dengaret pusi rong sor akoy pi Dr. Padma dispensary along kewang viang theki kaike ridak kachipi nang jia lumati attendant register along ridak mati signature ka vya chiklo si klang dak loputa rong ame karatu pen herang kia phan than pachini. Would you like to brief us the reason regarding irregularities from duty as accused by the public in this Kolonga area? না এটো তো মতে আহিয়ে থাকো মানে কেতিয়াবা হেৰি মাজে মাজে মিছ হয় আৰু এটো মানে কেতিয়াবা মোৰ কোচিং থাকে যে ক্লাছটো এটো মানে কৰিব যাও আৰু তো এনেকুৱা আৰু ফ্ৰাইডে স্যাটাৰডে এনেকুৱা মোস্টলি মোৰ হেৰি থাকে মানে এবসেন্ট থাকে থাকো আৰু বাকি তো একো নাই আৰু এটো মই সাৰক ইনফৰ্ম কৰি দিও আৰু আচ্ছা so how is the exact procedure of your posting in this state dispensary? It's 1 year posting okay would you like to clarify us about the illegal signature which was put in the attendance register, like one-time register for the whole month, like it has been accused like that? নাই এনেকুৱা একো হেৰি নাই So we have one simple we have one simple proof like last month the whole of last month signatures you have not signed in the attendance register. এটো মানে সিগনেচাৰটো মোস্টলি মাৰাই নহয় পাহৰিয়ে যাও Difu Town Committee pen thang sirkep ani Difu Lang Roy kasaloga mo dengji pusi Difu Town Committee pen biota pachatak Difu Lang Roy phan kas ur pen ki pajok ji pura Difu Town Committee pen thang sirkep ani Difu Lang Roy salok mate pangthir ponji pusi Difu Town Committee ke hoy pen pachini Langro ge pangthir along Difu Town Committee chokomar kadu kavita chetong edja phanta Difu Town Committee ke hoy pen pachini Harukat Subdivision Rong Kut along non hejong Nats Jogi Hampang pen Ningkan Kep Arta o Somar pen Chenglok Ningkan Thom Kep Arta Ari Sotum Phan Upanayan Pipon Pusi Harukat pen Nilituma Pherangki Katni Salong Biota Napali Upanayan lake Nats Jogi Akhaya Tumsi Ajutanga Rongoji Harukat Subdivision ke Parlor Rong Kut along Panipli Arong Aje Padosi Kado Kave Bangkrenia Phan Upanayan Pu Hokpon Upanayan Kedeng atum hemrit kaboche pen chipa helosi kirung kerek pen chipa rengpo upanayan jutang nath jogia along hako penta do pusi tirika mamai pen pachata বংগবাসী নাথ সমাজৰ আমাৰ এটা ৰীতি নিয়ম আছে সেই ৰীতি নিয়ম অনুযায়ী আমি নাথ খুল্ল সমাজ নামে আমাৰ এটা সমাজ আছে এই সমাজৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিখিনি বালক আছে সেই বালকসকলৰ বালক মানে ইয়াতে বুজায় 10 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু 30 বছৰৰ তলত কিয়নো কিছুমানে আমাৰ উপনয়ন সংস্কাৰ যিটো আছিল সেই পৰম্পৰাগত বহুতে কৰিব পৰা নাই সেই কাৰণে আমি এই খুল্ল সমাজৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই অঞ্চলৰ যিসকল নাথ বালক উপনয়ন হোৱা নাই তেওঁলোকৰ উপনয়ন সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছো Namalam sopor phan biota moing tomanik sina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap
lo nangina chusir ham tamle ingnisu Nini siksa klab lo nila so chupen chirap le kachirap ching sok taun elo. nang chuchot bu cepaking dan mati Tangkalam lo ti oi chepakeng jita. madhari non alok tar beauty parlor long discount pi bom ke Kalang ma konat lo lake. Difo ATR lo Iron Bridge adong rong supi along ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo Kalang ma. kalang lo ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim Claret Beauty Unisex Parlor nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy pen long ponikti facial 50% off haircut 50% off pedicure and manicure 50% off hair color 25% off hair curls 30% off hair smoothing 40% off hey hui long ponikti Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongharpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadar ipin na humrig no. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng,
Chitronola ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ingji. Dinamo phi puthot bir talong wangthulu West Karbi Anglong sojong along thang near Cape Arni pen thom kebra pliang deng ningkan se Karbi Catholic anim amai pi pangcheng pontang lupusi nilituma phirangke katni salong birta nang pali West Karbi Anglong sojong along thang near Cape Arni pen thom kebra pliang deng ningkan se Karbi Catholic nim amai pi pangcheng pontang lu mai pi kecheng ajar me Guwahati Salesian Provincial Reverend Joseph Teron Lapen Arya Sangho tum ingpu thang Cape Arnian ke duji nim arong ajelong Catholic akithe kidinga tumpen arna maphan kedo karcho lapen arna malam kithan tadoji ni mamai pialong Catholic aphan ki kroi apharo rajya tongdu thang krihini lapen krip pliarni HSLC lapen HS satlang arni along pachaton pen thang troxi arni Karbi Anglong District Magistrate pen Karbi Anglong kang 144 CRPC biponsi ajhaga hinki kham khe padu pusi katni salong birta na pale Cap HSLC lapen krihini HS satlang thang krihini lapen thang krip pliarni pen ki padoja satlang arni along pachaton si Karbi Anglong kang 144 CRPC padu pontanglo 144 CRPC alam toyeteng satlang hemat examination center along satlang ki tokcha tharia samiet mobile lapen din memia hormu ponlong li lapen examination center pen phokep meter kahilu along thang bagbe munit chingsom olong li satlang ki tok kachong hujia phanta kahino towa rimlong le pus magistrate pen lam toy pipaso laso 144 CRPC alam toy satlang jujetik an padoji bra district magistrate Mukul Kumar Saikia pen pachata Team Karbi Anglong tum thang near Cape Arni inglong hawardong habalong palidam si rong aurat pen chingki chethan dam pusinile tuma perangke James Milik pen katni salong birda na pali Rong sor pen kachingki kachathana side deng si thang near Cape Arni Team Karbi Anglong pen sorkar sai kam sai phuchu kumara tum inglong hawardong habalong palidam Team Karbi Anglong pharmang dong hapathuak lamalang rat amai pita padu Team Karbi Anglong akleng sarpo mate CEM tulibram rong hang lapen alang liria sangho EMMEC laben sai phuket he tum chetong dunsi dong hap arong aurat pen chingki je thandam radamai pialong deputy chairman Ritesh Inghi EMMEC laben not hejong congress pen BJP kidun MLA Barim Bidasing England chetong dun No, we want to establish quality education in Karbi so we need quality education in Karbi so we first we on behalf of the Autonomous Council, we have to school. আমি আলাপ আলোচনাৰ কৰি কিনে ইয়াত এই ভিতৰৰ অঞ্চল কিছুমান সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিবৰ বাবে আজি এইখন সভা আমি ইয়াত পাতিছে এখন সভাৰ আমি কিছুমান গম পাইছে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ সকলো কথাবিলাক আমি CMক আমি মেমৰেণ্ডাম হিচাপে দিছে আজি CMে আমাৰ কথা দিছে যে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ মানে খেতিয়কসকলে যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত সমস্যা আছে কিন্তু আজি দিনটোৰ মানে পবিত্ৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব যে আমাৰ যোনটো মানে দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ যোনটো মানে ৰাস্তাই হওক বা খেতিৰ কাৰণে হওক যদি চৰকাৰৰ সহায় সুযোগ পাবৰ কাৰণে আজি আমাক অতিকৈ মৰমৰ আমাৰ CM আহিছে CM আহি আমাক কথা দি আমি আজি ৰাইজো সন্তুষ্ট ময়ো সন্তুষ্ট আমি আৰু সকলো ৰাইজে আজি সন্তুষ্ট Ada babirta mangila panskang ton paniklo dumi thakme kurang thu